te staan plek. Nog gereeld kan voorkom. Be able to access these new technologies. Baie suksesvolle verhouding met hulle. En dis eintlik Welkom by vandag se Landbou Nuus. Die ministeriële Back and Closure Bedryfskoördineringsraad sê in sy jongste verslag dat hy gaan aandring op dringende regeringsaksie wat die sogenaamde artikel 9 en 10 skemas betref. Volgens die liggaam moet hierdie skemas teen 17 April afgekondig wees. Dit volg nadat verskeie organisasies toenemend druk op die minister van Landbou as ook die Departement van Landbou plaas om die skemas aan te kondig. Die artikel 10 skema handel oor die vrywillige inenting van vee teen Back and Closure en betrek privaat veeartse by die proses. Die koördineringsraad het ook in sy verslag gesê dat net minder as 2,3 miljoen dosisse entstof teen 26 Maart beskikbaar gestel was vir inenting in gebiede wat onmiddellik deur die siekte geraak word. Daar was egter teen daardie selfde datum nog net 1,125 miljoen diere ingeënt. Die nasionale beeskudde word op net minder as 12,5 miljoen beeste geskat. Die Melkprodusente-organisasie en die Suid-Afrikaanse Melkprosesseerdersorganisasie, SAMPRO, het in Februarie 'n skikkingsooreenkoms bereik nadat die minister van Landbou die organisasies opdrag gegee het om aan 'n bemiddelingsproses deel te neem. Dit volg nadat die twee liggame koppe gestamp het oor die aanwending van statutêre heffingsfondse. Hulle het tydens die Februarie gesprekke ooreengekom oor die grondslag vir 'n nuwe gesamentlike statutêre maatreël vir die suiwelbedryf. Die aansoek om statutêre heffingsfondse is na afloop van die ooreenkoms by die Nasionale Landboubemarkingsraad ingedien en finale goedkeuring word tans afgewag. Die nuwe statutêre maatreël sal vanaf 1 Julie vanjaar tot 31 Desember 2030 geldig wees. Die ooreenkoms is goeie nuus vir die melkbedryf wat tans erg gebuk gaan onder die uitwerking van Back and Closure. Die partye het onderneem om groot samewerking te bied, veral ten opsigte van bioveiligheidsrisiko's. Belangrike navorsingsprojekte, gehaltemonitering en verbruikersopvoeding sal ook voortgesit word. The Swartland region received a significant logistical boost on 31 March when Western Cape Premier Alan Winde and Infrastructure Minister Tertius Simmers officially inaugurated the much-awaited Malmesbury Pass. The bypass is a 6,7 kilometre stretch of road designed to provide a direct link from the Hopefield interchange on the N7 to the R45 Wellington and R46 Riebeeck-Kasteel intersection. Heavy freight will now circumvent the congested Malmesbury town centre, and the project will significantly reduce travel times for trucks transporting grain, grapes and livestock. Minister Simmers emphasised that the project is a critical component of a larger freight route linking the Saldanha Bay area to the Western Cape's major interregional routes. This creates a strategic advantage for Swartland farmers by opening up more efficient access to the Saldanha Industrial Development Zone. Die rekords het gespat tydens die 4de bokhaarveiling van die 2026 somerseisoen. Die veiling het op 31 Maart in Port Elizabeth plaasgevind. Gedurende die veiling is 'n nuwe wêreld- en seisoenrekordprys behaal deur 'n OVK-kliënt, Paul Webber van Albany. Die rekord is behaal vir 'n bal superstyl klein bokkiehaar van 22,1 mikron met 'n skoon opbrengs van 94,8%. Die koper, Standard Wool, het R1,220 per kilogram vir die bal betaal. Die prys oortref die vorige rekordprys van R1,051 per kilogram, wat in 2023 deur FEC Farming behaal is. Die 5de verkoping van die seisoen sal op 21 April plaasvind. 'n Lid van die polisie se gespesialiseerde veediefstal-eenheid is tot 12 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die beplande diefstal van beeste ter waarde van R80.000.
Rulani Herbert Marenga, 'n lid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se eenheid vir veediefstal en bedreigde spesies in Cullinan, is in die Bronkhorstspruit Landdroshof skuldig bevind en onbevoeg verklaar om 'n vuurwapen te besit. Dit volg nadat 2 medepligtiges op 17 April 2019 beeste by die sonderwaterkorrektiewe dienste in Cullinan op instruksie van Marenga gesteel het. Die medepligtiges het later staatsgetuies geword. Volgens 'n woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag is die skema ontbloot nadat die boer wat die gesteelde beeste gekoop het, die polisie genader het. Die verdagtes is gearresteer toe hulle teruggekeer het om hulle betaling te ontvang. 7 lobster farming cooperatives in Port St. John's have been given a substantial boost through a R2.8 million investment from the Eastern Cape Development Corporation. This will enable the project to significantly increase production and improve its export capacity for the upcoming fishing season. The Tsweleni Rock Lobster Project aims to produce 7 tons during the March-October fishing season, while its long-term goal is to increase annual output between 10 and 12 tons. Most of the funding has been allocated to the purchase of a state-of-the-art lobster holding facility with 10 specialized tanks. In addition, the OR Tambo District Municipality has donated a 12-meter freezing facility to support the operation. The remaining funds will cover operational expenses such as stock purchases, salaries, electrical upgrades, transport logistics, and fishing permit acquisitions. On the international front, the government of Vietnam has announced that 261 African swine fever outbreaks in domestic pigs have been confirmed so far this year. The outbreaks occurred in 24 of the nation's cities and provinces, and more than 14,700 swine have been culled. The disease emerged in Vietnam in 2019, and since then, more than 7 million pigs have had to be culled. Meanwhile, financial losses to affected owners continue to mount. To date, vaccine supplier AVAC Vietnam has rolled out 6 million doses of a live attenuated vaccine in selected markets, 1 million of which have been exported. However, the company emphasizes that vaccination alone may not be completely effective and that robust biosecurity continues to play a crucial role. Closer to home in Angola, veterinary authorities have purchased 10.5 million doses of vaccines to protect cattle against 4 important diseases. The batch includes 3 million vaccines for contagious bovine pleuropneumonia, 2.5 million for anthrax, 2.5 million for symptomatic anthrax, and 2.5 million for contagious bovine nodular dermatitis. The vaccines were purchased from several laboratories as part of a process that was initially halted in 2024. The supervising ministry has also undertaken to erect a factory in Huambo, which is expected to become operational later this year. En in Skotland gaan 'n gekloonde skaap 'n permanente staanplekkie by 'n museum kry. Die skaap, Morag, en haar identiese tweeling Megan is uit dieselfde embrio gekloon en was die eerste soogdiere wat suksesvol uit gedifferensieerde selle gerepliseer is. Hulle geboorte in Junie 1995 by die Roslin Instituut in Edinburgh was 'n tegniese deurbraak wat die geboorte van die wêreldbekende gekloonde skaap Dolly in Julie 1996 moontlik gemaak het. Anders as die tweeling was Dolly die eerste soogdier wat uit 'n volwasse sel gekloon is. Prof Andrew Kitchener van die Nasionale Museum van Skotland sê die geboorte van Dolly sal altyd onthou word as een van die grootste wetenskaplike deurbrake van die laat 20ste eeu. En dit was dan ons landbounuus vir vandag. Ja, interessant dat ons 'n klompie reën oor die Wes-Kaap gehad het. So streep daar oor nie regtig waar oor die Swartland nie, bietjie verder noord. Dele selfs Sutherland in die Noord-Kaap het so 12 mm gehad. Worcester 15, Robertson hier by 20, Porterville 17, maar Malmesbury, Moreesburg het maar minder as 5 mm gehad.
So ons is bly vir die reën, want dit is nog super droog in daardie gedeeltes, so daar moet nog baie reën voorkom. So kyk ons 'n bietjie na wat kan ons verwag vir hierdie volgende tyd. Vir die somerreënval, hier is nog reën op pad, hier oor die sentrale dele, hier voor die naweek, maar dit lyk veral so van 16 tot 20 April, as ook hier in die laaste paar dae van April, dat daar nog reën kan voorkom. So hier is reën, hoofsaaklik gedryf deur die La Nina wat langer aangehou het, en ons weet met 'n La Nina April, Mei maand kan ons nog reën kry. Kyk ons 'n bietjie na die winterreënvalgebied. Ons het gepraat dat daar ligte of daar het reën voorgekom oor dele. Daar kort nog baie reën. So daar is koue fronte wat begin deurkom. So hier in die volgende tyd, hier rondom die 11de, hier by die 14de en daar by die 17de is daar weer 'n kans vir reën. Redelik ligte neerslag van minder as 5 mm, behalwe hier rondom 17 April kan daar dalk so 5 tot 10 mm voorkom. Kyk ons bietjie na temperature. Ons het gesê die seisoen kan ons sien is nou vinnig besig om te draai. Temperature kan hier in die volgende week tot hier onder 5 grade daal vir die koue dele van die land, soos daar rondom Ceres, Sutherland en die dele. Maar dit lyk nie of daar nog regtig ryp op pad is nie. En koue fronte gaan nou begin deurkom. Die westelike binneland kan ook 'n bietjie kouer temperature of laer temperature ervaar, minimum temperature. So dit lyk asof daar redelik oor die westelike dele koue lug gaan invloei, en dan kan daar ook oor die noordoostelike dele bietjie koue lug invloei. So ja, met hierdie nuus, hier is nog reën op pad vir die somerreënvalgebied. Ons hoop daar's beter reënvaltoestande vir die winterreënvalgebied. Dit lyk tog asof daar 'n bietjie meer reën begin voorkom en temperature begin daal, en dit lyk asof ons eerste ryp waarskynlik hier in die eerste week van Mei kan voorkom. Mens kan dalk net noem, daar is nog baie hoë temperature wat in die winterreënvalgebied voorkom. Hierdie afgelope week sien ons dat hier teen die Weskus tot bokant 40 grade. So daar is nog dele, maar veral ons laat temperatuur, minimum temperature begin redelik skerp en vinnig daal. Vanjaar se Aldam Feeskool vind plaas weer in Oktober en hierdie jaar 7 tot 9 Oktober en weer eens daar by Aldam. Die ondervoorsitter van die LRF, Thys Meyer, sluit vandag by ons aan om ons meer te vertel. Thys, net eers vir die wat nie eintlik so bekend is met die LRF Feeskool nie, net so 'n bietjie geskiedenis, wanneer en waar het dit begin en waarom is dit oorspronklik in die lewe geroep? Die LRF het ontstaan hier rondom die draai van die eeu, net na die draai van die eeu. En in beginsel deur 'n klompie beestelersgenootskappe wat hulle eie identiteit wou skep en ook meer spesifiek hulle dienste in terme van genetiese en genomiese dienste by 'n gesamentlike verskaffer verkry het. Ons het 'n verskaffer in Australië gekry, Breedplan is die verskaffer, IBRI, Agbo is die organisasie se naam, maar die produk is bekend as Breedplan. En ons het sedert daardie tyd vir baie jare nou al 'n baie suksesvolle verhouding met hulle. En dis eintlik maar
ons begrip in wat ons aan mekaar bind, die feit dat ons 'n gesamentlike diensverskaffer het en dat ons elke organisasie toelaat, elke beestelersgenootskap toelaat om sy eie identiteit te vestig, bietjie meer vryheid as die alternatiewe model. Wat is vanjaar se tema, Thuis? Vanjaar se beesvleisskool, dit is makliker om dit in Engels te sê, so gaan dit eers in Engels sê, it's unlocking the beef value chain, of dan die ontsluiting van die beesvleiswaardeketting, as ek dit nou in Afrikaans moet vertaal. En ons is baie opgewonde oor die tema, want uit die aard van die saak is ons produsente van rooi vleis. En is dit vir ons belangrik om na die totale waardeketting te kyk en ook met ons medeteelers en deelnemers aan die veeskool te gesels en gedagtes te deel van 'n klomp professionele mense oor hoe maak 'n mens om daardie waardeketting volledig te ontsluit. Nou ek weet dit is nog vroeg om hieroor te gesels en dit is die program, is daar dalk een of twee sprekers wat julle al met ons kan bevestig en dan weet ek julle het jaarliks demonstrasies, is dit weer die geval? Ja, dit is 'n bietjie vroeg om oor daai detail te gesels. Ons is reeds fliks aan die werk met die detail van die program. Ons het al 'n voorlopige program en ons hoop om deur die loop van April aan die program op so 'n vlak te kry dat ons kan, maar ons kan bevestig, ons gaan weer eens 'n paar internasionale sprekers daar hê, mense wat werklik waar met gesag kan praat oor die onderwerp wat hulle sal aanbied en dan is ons nog in gesels oor die praktiese gedeelte daarvan. Uit die aard van die saak, die back and close situasie in die land, sal 'n invloed uitoefen oor tot watter mate ons diere daar sal hê al dan nie. Alhoewel ons vol vertroue is dat die regering se inentingsprogram dan vol in werking sal wees en dat ons hopelik met die 16 skema wat, as ons na die minister se doelwitte luister, deur die loop van April amptelik ingestel sal word, dan hoop ons om met behulp van daardie program ook in terme van bewegingsbeheer toegelaat te word om normale besigheid te bedryf. So ons is eintlik positief dat die moontlikheid bestaan dat ons sommer net normaal kan voortgaan, ingesluit praktiese demonstrasies en dit wat daarmee saamgaan. Maar ons werk saam, ons is nou betrokke by die taakspan wat die minister daar gestel het en al die werk wat gedoen word om te kyk of 'n mens by oplossings uitkom wat die bedryf insluit in terme van hoe om die beesvleisbedryf gesond te hou. Nou nog 'n hoogtepunt is natuurlik julle stoetteler van die jaar, is daar word hy weer of sy weer aangewys hierdie jaar en enige ander toekennings? Ja nee, natuurlik, ons gaan die normale prestasietoekennings wat ons toeken vir teelers wat uitgeblink het in terme van dit wat ons belangrik ag in terme van beesteling en stoetteling spesifiek. Stoetteling is maar 'n spesifieke dissipline en aan die einde van die dag die mense wat bereid is om die dissipline aan die dag te lê, is die mense wat uitstyg. So ja, ons sal weer daaraan aandag skenk, maar baie beslis sal ons weer kyk na 'n stoetteler van 'n jaar. Dit is 'n gevestigde praktyk en Prof Frikkie Neser wat vir ons die beoordeling doen 'n baie professionele stuk werk daarvan, so ons beoog beslis om dit weer te herhaal. Dan om jy af te sluit, wat kos vanjaar se veeskool, wat sluit die kostes alles in en waar kan ons op hierdie stadium meer inligting kry? Weereens, dis effens vroeg, ons hoop om teen die einde van April die kostestruktuur vas te maak. Verlede jaar se kostestruktuur het gedraai net so onder die R7.000 per persoon en ons sal die ekonomiese klimaat in ag neem en die normale prysstygings toepas. Ons hou dit altyd daarby al dan omdat die verblyf prakties is, ingesluit is, dis nou nie 5-ster verblyf nie, maar dit is meer as voldoende vir 'n boer en dit werk goed, so dit hou die kostes laag. En wat natuurlik baie belangrik is, dit skep vir ons die geleentheid om sommer net in groter groepverband lekker saam te kuier oor die onderwerpe van die dag.
Thys, baie dankie. Ons gaan dan weer met julle gesels so oor die program so 'n bietjie later, dalk so einde April of Mei rond. Dit was dan Thys Meyer van die LRF wat vandag gesels het oor die jaarlikse feeskool. Hou solank daai datums in gedagte, 7 tot 9 Oktober. Vir meer inligting hou ook die webtuiste dop lrf.co.za. Hello everyone, I am Lukeshni Chetty. I'm the General Manager of the South African National Seed Organization, also known as SANSO. We are here today, 23 March 2026, in Century City, Cape Town, where we are having the 26th AFSTA Seed Congress. What is AFSTA? AFSTA is the African Seed Trade Association, that is the apex body for seed trade on the continent. We're welcoming here today delegates from over 40 countries, including South Africa, seed companies, policymakers, researchers, everyone who has anything to do with seed from all over the world are coming to talk seed matters and trade seed from all crops, vegetable crops, field crops, pasture crops. There are also companies here showcasing their new technologies, whether it is seed treatments or machinery and technology. This is how ultimately the world gets fed and how Africans get fed. It's in this forum that seed gets sold, people get to talk about genetics, and farmers all over the continent are able to access these varieties, no matter how big or how small their farm is. If we didn't have seed, we wouldn't have agriculture. Seed is key to our farmers, it is key to our agricultural value chain. To be able to access these new technologies, new varieties, new genetics, to have conversations on the policies that impact seed is critical. And there's one way that we can do it is under the umbrella of an African Seed Trade Association, and that's why we are here today. As SANSO, we are so honored to be able to co-host this event. SANSO is a founding member of AFSTA 26 years ago, and for us to bring everyone back here so many years later to have these conversations and to meet and network, collaborate, talk about innovation and trade is critical even to our industry. Our members also have this opportunity to access people from around the world to have these conversations. I think it's important to remember that every time you dish up a plate of food, or you go to the supermarket, or you go to a restaurant, that delicious food, that beauty, that color, that taste, everything speaks to breeding and everything speaks to innovation. There's a breeder behind it, there's a pathologist behind it, there's an agronomist behind it, all working hard so that that farmer can get that best seed to give you that produce that ultimately gets to your plate every day. So let's give thanks and a shout out to the seed industry of the world. One of the conversations that we are having in one of the plenary sessions is about the international treaty and the access to genetic resources and farmers' privilege, as it might be known in many countries. It is important to us as the seed industry to ensure that farmers have choices. Whether it is a small farmer or a big farmer, farmer choices are important so that they can feed their families, communities, and their nations. Farmer choices are only possible if we are able to breed for those farmers. And in order for us to do that, we need enabling, supportive regulations to do so. Nations are fed not just by the seed companies or not just by farmers. Farmers need good seed. Seed companies need to be able to sell to farmers. So this is a collaborative effort for us to be able to bring food to people's tables. Seed industry is an incredible industry. To be part of
an organization and an industry that contributes in such a fundamental way to food and nutritional security is incredibly rewarding. Very often people don't know what it is that I do. Very often when I say I work in the seed industry, it's not familiar to them. What seed? What do you mean? Seed is the most important thing for life. Without it, we would not have agriculture. To have a career in the seed industry is an incredible opportunity. And for all those young people out there that might consider agriculture as a career, or consider something along the lines of farming or seed production or breeding or anything, consider the seed industry. It's an incredibly rewarding industry. You can make a big difference with something so small like a seed. So the AFSTA Congress in Cape Town ended on a really high. As we're wrapping up, I think a lot of new relationships and a lot of new business that was done, and we'd like to thank our members, especially the South African delegates, for coming through and attending this well-organized conference. I think also big thank you to AFSTA, all the sponsors, all the role players involved for making this conference such a big success, and we hope to continue with that in the years to come. So it's always important for our members to be able to trade, especially in Africa, and to foster those relationships with our neighbours in Africa. So we're looking forward to further engagements, and also to see that AFSTA grows over the years to come. Thank you.